Kumasi. Ebusa yenko Kumasi. Munko Kumasi. Munko Kumasi. Martin Luther. Oh, it's been a long time. Oh, yeah. Missy. Minia, obra kwantu yawo. Semina na ma yanka twene ahwe dan yo. Na busu afani asoma me. Semina me pada do Kumasi afamara. Na me se chini yenya adaka yi. Yeah, Nansani. Nansani mwana wada swa. Mo shia me de wini problem kra. Ku beje di se me free Dubai betu Ghana. Ana me na na confident. Woto na nanu ansia do. Ne eje yi ni bo me so. E wa bre de mi ni kapre. Odu obi na chire me Ghostway casket shop. Ah e wo Kumasi labor hire. Me ko ho no ma. Anu musa ni me yes kan hye yo. You dey bin twa no. Misika ya di ma me se me papa no. Ai swa, abensu ya se me be ambulance. Na me sam pe de be da no enka ho. Ambulance. Ani de be da ho. Omu ya ambulance service. Into ni problem kra. Ani na. Ye here ni se ubenya sika kakra bi di ato ase. You know say Kumasi stay by plan o. Ye ko na mko kire o. Some Ghostway casket shop here. Ye wona ka me bere. Te se de mu ni na. Ghostway casket shop. Ye wo Kumasi in front of New Town. Ye di labor office na ben. Ghostway casket shop. We are the dealers in quality local and foreign caskets. Okay, Yamama Makwaba Ediaba Kumawu TV Aba Amansane. All right, Yamo Bibia Kwaba Ediba Kumawu TV so. Jumedia when the gusu a spiritual hot seat need the obetina so not just a wabbing. So I say, Meya, Betina Jumedia so. This is wabbing. And I say, Muno, a mood, and son wet me about Betina Akonya so. Na me am di Jumedia bro, your friend Eugene Moses Aqua. The donor friend Ochros one, the only one in Ghana. And then menya ya Dr. Solomon Obuabisa ewo Jumedia so last week yane ne twetwen komo bebre yanwie nti ye ba betoa so ewo haban tumi a ewo ahaban mu eno ho enkomo ane ene Dr. Solomon Obuabisa e ba betwetwen enkomo no nti tina TV no ho di menchim TV ni ntu ba bia tie na bia na haban no krebisi wa feature enso na onim dwuma edi ti wutwe program ya ebeboa mo wahu mfaso a nwura a wo ye feature ya display guso ehye na edo no ubehu tumi a ewo nwura num na so wetimi dia ball ho ban ana asese yare bi na hawa wetimi dia sa ho yare enti tnasidin na hwe program no emanensi dan ya ba ku bi ebeboa ana ase ebeboa wa busuan ne bi ye betwa ye ho aba ye ba me ne Dr. Solomon Obuabisa ebetwetwen komo na onso wanya bidia tu kotodwem enti yentwa ye hombra ye ba ye betras. Okay, Yamama Makwaba Ediaba program I to this Stardom, a TV reality show Ebaso live ewo Kumawu TV audition we oba anase we ye berima we ye abofra ana opanyini a wotimi tonyom wotimi to asoro nyom wotimi to wiase nyom wotimi to nyom bia wotimi to bia asa na oninsa acting so nim ye acrobatics so wugina mu bia na we obia we upcoming artist we ye underground rapper enie akonya na ba mouse ro na be kire achede anyankopon edi a chao bomodi ase wo de ho baba bedom Stardom second audition Ebaso nyankopon ya adoma 19 February 19th no Friday baby a wo bia obehye Kumasi ahojo Atinga Junction baby a Kumawu TV ewona hopepepe na yeye Stardom audition 2 rana babeki o forms ku 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis per fabajo Stardom bam for number na that screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yemfa won ka Stardom no ho na won so be superstar 0547 160380 Francesia na ye mo nchiremu ye kasa Stardom a na waje so say adum achede Stardom adum achede Stardom
aba amansane yena yebiem Kumawu TV aba Okay, yɛbɛsan ma obi bia akɔ aba ebiom ɛba Kumawu TV so spiritual hot seat ana w'ani gu so a wohwɛ yɛne Dr. Solomon Obuabisa ana ɛba bɛtwetwe nkɔmmɔ afa tumi a ɛwɔ ahahan mu Doctor ɛmo akɔ aba ya amenya bibia bɔkɔ deɛ bako wow o sheti ball pa mudase wow last week ya boss bebre no kure yanwie na nyama ne dɔɔso na haban no so dɔɔso sa pepepe enti no ene no ye beto aso afiri bebia last week ye drew ye no na ya to aso ye drew say last week no now say ahaban a abaifuo editu yeah that's right enti ye ho no ye famfiri ho ne ye fa we ne nto aso okay the kind who say medical chia wahwefo nyina Kumawu ahwefo Nyankopɔn hyira won se dabia wo se wo madaje ne du sabiri a wo mo hwɛ ene kura me base wote ho hwɛ na ma why what pa obey hyira nso yɛte ne sɛ wo se Nyankopɔn boy no odi tumi hyie mu na unim ho akade a ebe wadwe sɛ ɛyɛ ahan keke okay but the edikan oba honam fama Nyankopɔn nimdie mu no odi note na ye nipa nti nanka se nipa ye di note ba we afra odi note dia hwenya yew ba wunyina odi note abayare nti ahan ni nnua hu no epeke the neutrons a eye de nipadua ni hia no na akɔ ahan no mu nti na Nyankopɔn ankata hye se ye ni aduaba no na ye fa ahan nsa ye ho yare ye ka yare nso ye wo yare mienu ara se ye hunhum ana eye hunem okay ahokyere kra yare ohia e yare wo jam kana se no se wo yare sa yare ya ye wa ahaya Nyankopɔn so boy se ebreti se ba ye fa ye den emwa wo se wo kan Genesis about Jacob wo se Jacob odo no wo je ni nua nhira wo dwane fifie Nyankopɔn akohia no mpu o se won frɛ Jacob biu o mbe frɛ Israel se ododo jinanga Nyankopɔn ahira Jacob de automatically no eye se bibia kototin ba okopie won ne wo fa labor ho no hwe kwasia obu no oba ba ko almost 14 years enwan na de wokeka bo almost 26 years but Nyankopɔn kyerɛ Jacob nua mi ensape o se senua ne ho na wo senua na emu hamam fita na edua no wa no fatomo anu nsu no mo no ma ensakra beba ampa so ye no ensakra ye dai dua no wo tia se e ma na onya japade eje ni nwan fi ne bansem wo tia ka se na yire ne ka cha se wo gi me papa japade ye dai enyina enti no tumi a wo dua mu no ya mi ensape e the transformation e ba na sakra ene shebre sesafo no e ye dai e ba Jacob enti ya ka dua mu asema na me catch obi si ye wan han bi wo ha otwi et sound a na esa han ne yes wo et sound a esa say nyumu ana se kasa sound bi ata boy win trumpet ni ade wo sa han kasa fi ase yesi ya han utase so Nyankopɔn na yesa han no then na wa ha ma odo nsa ka na anankasa kata kaka na kasa bi sa ya de da form sa e fela bro kata o baby how tips yeah how what you say and so friend don't touch me don't touch in so ba Bible man Nyankopɔn so kan wa asem do not touch my anointing and the upasa wo sa han na ye bibia Jesus wa kan sa quotation egu sa han so ansa na sa abrewa kata o baby no Only ye na be say ye honhom fama Jesus wa kan sa quotation no e de egu sa han no so ansa na we use adan aye ne ya upasa wo de ye nya say ye what am gonna say empempi no say menu no betra ha na say helps for na ya oka what utami e wugware a but tami e wo de quotation say o kan gusu ansa wo de dware nya say wo dware wo ho hwe what am gonna say but me to ma say because odinsini de we ye oduru sieni ene be ye dinsini ye bia no betena ha obeka nti ha ye kwan o kan na so ye pese o ya no wa frɛ no wa ba na fe wo de aye ne ma den
egu fam na wa ya ama wo ti ase eti yeka han ho asema na meka se han a abefo di tu no asase ne abo e ka ho enwura bi a ewo na fact sai no on frɛ no pepe sa na gbe fufrɛ no asem che se asem kese za no na gbe twifo so frɛ ne sense na me se ay asase ne abo sa na frɛ ya frɛ na asase ne abo e turu kan bi sa ebi mpompo bo bi na pompo se empire o de wutwi na o de tumbanka kra na wutwi frɛ na o de tare mpompo no so e be pai no yes o ti ase ho ya din o ti am kana se o yi anu fi won so a enwira on frɛ no kwabeda na atuata a tweta first no na ya de ya praye o ti ase anu se wutim hihye de kama ya okotechi mi abaka go so now they apra nipa no ho musu bi wo no ho na bibi di na achi a e ma na ne ho ya dai echi na last week na ka se format format o ti ase o ti ase e na wo san esan wo e yom fe na confirm tiko o ti ase no nso kan han ho a abaifo ya dai di tu nti we no nya se wo ni mi hunim de na so wo ka bom na wo ya na afi wo so ho abehu o ya sro ya o ti amaka na se obi wo na manana ndan nso akyekyere no o ti ase sai we nyina no ye wo na kwan a ye wo bibia wo de fra na wo ya sa de no hu o se ye ka spiritual marriage a e wo krom ha pa o ti ase amanfo akohom pai bo ne ade even asofu bi kura no so o mgo so experience spiritual god da honhom na wonda yes asofu ogina do manim o ti ase yi bia e bi si o bible mo bofo no kire akwara de a wotimdi tu na osanka si so sa de pama honhom bia o ti ase na ye nambi nakoma ene ne mbre bo pe betima pam sa de no o ti ase na no ji watu aba ya so ye ne ya kire wo na ko da ho ade ho ato all right ye ne Dr. Solomon obo abisa ana etwetwe enkomoyi na bia na wo question di bisa doctor na nche bia ye ba be pon ye be bia ye phone ni kakra na question bia wo pese obisa doctor bia no we bisa ne bia na moment mi ambisa ama nti mesre wa tamuchuku ubi question bia pese obisa doctor bia ye be bia phone ni natum ama na onso we bisa doctor doctor na ahaban bi me hu se ahaban ade ne ne ama bi fiase no weye odwanchene sa na ye frɛ no odwanchene ye na odwanchene weye be ma no ye wo mienu ye wo ba no and we de she ne you know we are to say sugar o ja say na we nso mu ye de ba nte she no weye be ma no okay na we mekire ade ba ko bi ye dai e wo ho mekire ho ni ba ko ma kire ayi honam na yayi bia nso na e honam ma ese ni patimi ba na ye gin cancer nti we de mekire wahwefo se wo de bia wo che kire aduro nti we ya han bia obi o se ni sisi ne yawo o de wo se wo sisi wa ya enko me de chewo utu aduro we ya han we ya han ni odwanchene doctor we de wa ma medru ba ko sisi pa ya ko ko aduro utu ya won hata wa wiem we ya hata wa ba bia nwi wa na dem na awo ewa na wo de esijaso na wo de efemusa okay enu nti me de ba efemusa no wo woni efemusa sei na ti okay o ko ma na wo se utu efemusa na wa pai we nyina de aka no manua onua obo se ani na yellow sa na de ba te ohwie nanom na nkakra se da wonu muti no within 7 days usisi ya wo yawo wo sira se ya hwehwe ene ya nyina away o ti ase like o be yes onua se o de no gallon ba ko 3/4 gallon ba ko na wo de anopa no na wanom amire na wanom tea cup na nampa che within abesa no se ne besa na wo timu se afi moja ne wo huntia ye wo nyina na den eko we me de che yi no ye be ma no nko na ese wo de ya na be kan bom we nko be ma no nko ene famusa no okay no na obe use for sisi yare any pain like what's the etwon ho twetwon any ade what you say ba che we na duro ni me de ache afi wo ba honhom ma we wo friend karifi malam ayi fu na muslims no ti na do che se me ho ye denchin malam we ya de ntwema no sister ntwema de egu ahoro bebre what you say ye mudi he ne ye we ye se me no be me ka papa no papa no se o to are na wonto
Okay. What you say? Now pass say what customers ba wo shop. Wetin the way dey. Aye. What you say? You were if you be kan ho a wo be hange. What you say? Aha. Na atwe customers na dey. E dey abrew. Aha. Na dey e kwan ho. Endi hunam de ma kire usisi ni wayi na ye ode wetima dey. Ayisu e dey honhum ni dey. Na wa ba ha kwan wa ba ya because honhum asem no edidi onim. Because what you say here about ko ebi wanta na ko fast and Friday abenti I ba spiritual side in there because we utu anamon o ba dey akeka ne mabo mama na ya kire say dey obeye no na etima dey I am twema na dey na waso ye no wo hefa but we wa hema kokobin kumasi ya ahema kokobin and I say obe frɛ no ma na dey egu ono what you say aha enje bia no me move aba utwa police station epe to be left ho na baby ji am be ya so ene ho clinic kese oti ase aha for now there we hear the software business asore janshi ho no gas filling station we see now friend no man na be kire ba bia ye wo na ya meri nti but ya rebia say stroke say diabetes among the diabetes wontim tu ase wo ba ya so ye tu ase oti ase aha ye tu ase enti de bo modern na fa normal no wo de normal ne nego no wo fa ebeboa wo enti no meri nti no we ma aka ne hunhun maduma ye na ne honam yanko wesu we de mechene so a am pesa me sore kakra haban we ai gbe fufre na amaga za oba ai etwi fufre no susumasa aha but ne dia ne ohene ne ho ya din ye papa aha we ne ye de eduro bi anka dem Adrobia yedai enkademo we me wa ibia me ka gusura me gusura me bobo ne sei na me de seme ha opa ma won obia gosia na won kanche ne won tomra enti mada ahaban no nko ana be ye niama ahaban no e wa ibia de ka ho e na wodua wo fie nso wa ibia ya nkyere mu a ebia yes ahwefo wa ibia nso a wo de hyase a ahan we wo de hyase a ebo fie mu ban 24/7 what you say even so mba be bi ofie o mudi kan be bisa highway answer obi kese wa edi kan be si highway ma de be chena yellow na tiato what you say yes highway se wo gore ne ho esi obi fie wa ye ne so ye wa ase a na wo ye be yie na wutufa wa be twema bofam what you am gonna say na be twema bofam nti highway de ne ho ye din pa in fact ye protection amount say ye bambo amount na highway nkan ho a enimwe what you say fena maga what you say aha na highway na obi bisa me say doctor na wuni aha ya opel autonoma obetimi adai ede ya na what you say aha ena me ka kire ne say ebi wo ho we wodi bibi be ka ho wo ya oda obeso dai na once wo so na nanoma be so obi dai yes what you say highway edi makoten ye woni awde be ka ho a odi hye osumi ase a obenya saa ayi na ntini wa ofre me a oka highway yes so odi bi ka ho a aha na wa bobo fa hye osumi ase oti ase na kasa kire no say pe normal say because me dia sama sika o ha me loto number yes o beda no e be ya kire o ugo twan so obedi highway na ho e dem papa dabio Mijia mi yes kapa. Anti no, what they say? Where don't you say madam so abroad? Me say, highway. High point untia. Wa ne powder ni. Okay. What they me ne powder buy. And also be soldier. What the guma, my wusu no fa ho. What you say? E fa ho wi a. Oba ma koda na me ko. Anwumre na nko aye no wa ka wansem na ade. Ye wasem obeka afa ho awie no. Obeti highway. Ye wa yibi wo ria na wa progu so na wa kasa kire no na fa kwose osumi asese me pe trinomics me pe say me de ka obi titi me say anase me pesika sa start say me say e be so wo dai ma no mess ne wa kotwa wow yes and we na ya ama lotofo ni use na because but we no we are bi na me ka se ne ho yedin nyuma bebre de tip e be ya ma on say wo de powder upun powder ni wi a na de we akwese sumie na se no wada na so dai de obi wa se o me na bia ba se me dai mo ba kwa kotwa so no wadi we wadi o ti ase yes enti we den pa susuma sa de
ho eden papa na emere ni nti oti ase aha ena san ye awo aduro kese awo se bia ye obi bia de me se de ma no ma obayem oti ase unso obi wo ha o se memensisi maye oti ase ana obi wo se fibroid ha me obi wo se meye ma na asai miscarriage enom ne ade entimi ye ahan we ne ye de ahan bi kan ona ye ye de aye ho ye dem pa na ho ye dem papa so ngatu obi aduro wati aduro so ne na ho oti ase aha oda ontimi na we ye de yi kan ho na ye de aye de ye de aye ama oti ase ti ahan we de ho ne ho ye dene ho fam ene honam nyina no ebu adwuma oti ase wa ha friend no hene oti ase but as you full friend susumasa which it seems no sunsun asem nyina ya dai asa nti na nka jeze we ya dey adro bia ya dai enka dem nti ya dey ade no bi so on dey wa bin nti otoa baba ya emfa oti na makana say yeah wonem say nsuo beto na pese stop nsu na we edi makoten we ne ayi bi ne ye de me twa no last over ha e tire nsuo beto san bi ayeye ma try no 4 times ni nyina yes sa na tenen what I say highway no no wedding what you gonna say and the same time me catch nkofo say Elijah no they knew all these things and before Elijah be fifia be catch say me ma to so to me nsu nto 3.5 years oni mi awaye what you say they say yes I dey no kra na ogese enye adwuma enye adwuma aha what you say eye natural sa na nyankopon abo no what you say dey yan say why enye natural sa na nyankopon bo ne what you gonna say aha sa so ne ye wo kwan fa so a wo de ye ma nsuo no eto okay we na nsuo adai ato what you say and before Elijah be out after say oh say covid abey omo ayese me anya yi no mbeye no me ba we ya tia me mansia india ni 2 million hoden a e dey na Elisha hu say abonua ya asia me me ko gye ya wo ko ye say de be ya sore dan a afi won sa to nsuo mu yi edua we na metwa to nsuo no ma oti ase e beti ma twe ade na ba dua o twa to nsuo no mu no na ko twen ase no e ba so oti an ka say yes ade na nyankopon ma sa edua no ko pie wo nsuo na te say eto nsuo ma na ate se magnet edua o oti an ka say won etu nsuo no be ka kire wo omo odua bi a se o pese ne fork se ukita edu ba bi nsuo a na e de ankata force siriti ase kire o se aha na nsuo ya dai ewo what am I? I said that I na me de ba me say de hwehwe agudi no wo agudi no ne me bia hye gold no ne me bia hye ye ho ama no ye to a e betwa no sa ba bia be kwa akoto no e kire o say gold na ha na ye dai ehye ndi nyankopon boy na woni nimdia ye ni nti nyankopon say wo kura no me pese last week ye wie me ma me say me kan to say ye krom bi wo ho o say bi wo nti no bi ye na me fa o o ya say o say nyankopon no da bia no kanimdia o say nimdia me mani nti no wo say o mo yira o say nge no say wo de wo say wapo nimdia nti so wapo say me nimi sofo nti obia yo kandifu no sofo a so onya nimdia o de be boa nkrofo what you say because high no that's some your research be high 4264 enkwa na ewo verse ewo bible mo enso ye kan bible ne edu ba bia high wa ni ajampo what you say aha enti high ade bia me pese nkofo ti asese wan sa high we miensa se pe odi obi so onwo anase na awu ma atwe wa wo be 17 years ne ba awu ne mabio ni ade ye wo abe mako bia me de be ma wa de ka ho de be ya be nkwan se wudi wo fufu odi na that man to wan yim dia na je se banana na onye dai unya bi sa han we what you say sa han we so flower bia no ya na ye de ye bedianko se o se obi wo be ma bi wo ha ono no de na adwen nam what you say aha otwe madi obi so otwe madi ni ade what you say we ye de ade ma o na se ye de guadua ma na wudi ana se bi ye de fawa waka onkobio sa ya nso na
yɛde yɛ protection wɔ fie ɛma wa yɛde ahyɛ wo gate ano hwɛ ne yɛ pa o ɔkɔmfo si fie hɔ a wobɛba na wayɛ bɔdɛɛ te hɔ wei no woyɛ paa wei nso na aba ɛna ɛbɔ 12 o'clock a wode ɔmo bɛto wo daa na wahuru agyina so aboɔ no so yɛwɔ asɛm bi a bɛka na ɛma no wobɛmmerɛ 7 pɛ sɛ womfe saa ba ne mu fam a wonwu da wei yes ano ɛden wote aseɛ yɛde fufuo a aka na ɛyɛ o mesi ɔnkurɔfo si fie hɔ a wobɛba na wayɛ bɛrɛ na ɔde ogyina hɔ wei deɛ ɔkyena nko a mɛba wa so yɛ ɔno ayɛ bia wei ɛho ɛden ɛna wei nso na obi sɛ ɔnyɛ adwuma nyɛ wode wawie school ɔnyɛ adwuma nyɛ wei yɛbɛkyɛm 3 February for 3 days for 50% strike ka ho na fa kɔgu nkwanta 9 so that month na wobɛnya adwuma wow wei etiefo nkɔmɔ na yɛ de paa sɛ bia wo fie na na sɛ afi na wakyim wa fidie na to aha yɛ Kumawu TV spiritual hot seat so na wani gu so a wo hwɛ adwuma no wama asa adwuma no kra yɛ medesen marketia so ati asɛm nkɔmɔ na yɛ di no ɛyɛ honhom ɛne honam nkɔmɔ ana yɛ di enti we da mesrɛ wa mesit ka bɛ simadunum ne yapon a yɛbɛbie phone na tum ebi awɔ question bi ana yare bi ɛhaw ana asɛm bi wo ɛhaw a obetimi afrɛ doctor no wabisa ne sɛ bi obetimi aboa wa na wo so waba na doctor aboa ba yɛbɛtwa yɛ ho aba yɛba akan haban ne bebree wa ha a mɛma doctor akyerem nti ebi ana deɛ yɛaka nyina na wo die nim deɛ ebi a deɛ wɔ akyire no ana deɛ wo ti menu TV nim free a yɛtwa yɛ ho ba yɛbɛto aso tentwa yɛ ho ba okay yɛbɛma makwaba ɛde aba program a yɛto di sɛ Stardom a TV reality show a ɛba so live ɛwɔ Kumawu TV audition woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ barima woyɛ abɔfra anaa ɔpanyini a wotimi to nnwom wotimi to asɔre nnwom wotimi to wiase nnwom wotimi to nnwom bia wotimi to bia asa na ɔne nsa acting so wonim yɛ acrobatics so wogyina mu biara woyɛ obi a woyɛ upcoming artist woyɛ underground rapper ɛneɛ akonya na ba ama wo na bɛkyerɛ akyɛdeɛ a Nyankopɔn ɛde akyɛw bɔmmɔden asɛ wode wo ho bɛba bɛdɔm Stardom yi Stardom second audition ɛba so Nyankopɔn yɛ adom a 19 February 19th no ɛyɛ Friday baabi a wo bia obɛhyia yɛ Kumase Ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawu TV ɛwɔ na ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛyɛ Stardom audition 2 Rana babeki o forms eye ku 100 Ghana cedis forms no me say ɛyɛ 100 Ghana cedis pɛ fa bɛgye o Stardom bam fa number na ɛda screen is no na wo de frɛ na bra na bɛ register na yɛmfa wo ka Stardom no ho na wo nso bɛyɛ superstar 0547 160380 Francesia na ye mo nkyeremu ye kasa Stardom a na wagye so say eye adom akyɛde Stardom eye adom akyɛde Stardom Kumawu TV aba amansane yena yebiem Kumawu TV aba amansane yena yebiem Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yebiem Kumawu TV amansane yena yedimu well okay yɛbɛma makwaba ɛde aba program a yɛto di sɛ Stardom a TV reality yɛbɛsan ma wakwaba biom ɛde ba Kumawu TV so spiritual hot seat ana wani gu so a wohwɛ Doctor Kansem bebre wa kyerɛ haban no bebre mu to aso me hu sa adwe ene niama bi wa doctor na adwe yo onza adwe
be ka dwe ho asem anza adwe ene kube nyina no wo wani miensa what is it tokro miensa ye de tongade adwe ye de adwe tongade na adwe e bosom kese pa yes adwe that's the one of better city America no okay so wo tongade na obi ene wo bo o neighbor eso eton de same what you say na wa kwa GBB say won ton ne ya enchen wo dia what you say obi adu ayi a obi adu atwem ba chew fa padwe na fahama e green ana na fa say eno so ye dura wo kire ni free okay o dia ha kwan ha kwan ho ndi wo ya ofre na me kire wo adwe na obetim dia stop sa de na ma omom no wa twen grofo adai aba ho o ti ase e bia na wo de bia bom pa ye se nipa man fo beto obekọ na ati na unu ade de ko wakoje eti break no ne ntomu nyina de o ti ase twene de ne kwa sanka o de ho amagashia ni wa magahuhu o ti ase te obibi a de be ka ho o ti ase na o de hange o shop nanim o de anopa bia na mekire wade bi fagu ase na ni ne be kosoro na we no ba de wade bia de be gu ase na waka sa kire na fe hwade o ti ase nti adwe enho edin papa enho edin o ti ase nti na mostly se wahwa adwe pa na nkisi so we si ahia adwe na wo de ye o ti ase nti ya stand here protection okay kesie pa o ti ase won a bimpa na woni mayi no sometimes we be kodi fie se o ko kire ana o ko hwe no be ko na wadan adwe da ho na o hwe ho so hu no adwe wow yes yele Dr. Solomon o be friend no o twi o se o be ko den no wo fre oje so adwe da ho no na kasa no enso na enye we enso na yo twi o twi ada na wa ko sha adwe no okay o ti ase nti adwe ya de bia eno so ho edin e ba ho mframa o ti am kana se o de adwe kura to o fie four corners pa ana wo den ma be ye ntimi ma ho adwe nkwa be ye ntimi ma ho yes be ye ntimi ma ho bad spirit obi pa me ka say wo so dai bone wo de bia wo so dai bone ne fa adwe for to dem aha ne na hwe wonim de nti spirit bia be ba wo so dem ma wo mo mfa wo mo ti say dem wo Nigeria movie ni Ghana movie is not true baby adwent ne wo no pillars ne wo no e ho na wo fa okay enti wo de ade we to ha say ho no be lande a broken no enti wonya be lande joma wow ya ne Dr. Solomon obo abisa ana etwetwe nkomo e wo spiritual hot seat so e say adwe e strong pa wa kire say udana so da ye bone ne bi ana say humbi hawa wo de fa adwe to four corners no na hwe say wo de na ni mi ansa na be kire soro na fe so me kai wo say ochina ye stardom ochina stardom e koso e wo kumase ahojo atenga junction Kumawood premises say ya so baby wo fie no nimnyom to ana onimsa onim anwensem ka jese achede bia wo bia no adom achede bia e wa akra num bia no mema ne mfansie omra ne enyi nadi e wo Kumawood TV premises a anopa 10 o'clock na ya start ya wie registration no enti by 11 de ne ya start ti misrewa so wo fie na se obabi ana se babia o hwe me babia wo bia obetimi aba bedru ha mbo 10 ne de na wa bedru ha na chese ya dwumadie no asehye so ochena nko a ana ye stardom ti se onua bi ana se wo fa se obabi wa adoma chede bi amane mra ne yenyimpie emfa mma no right ye ne Dr. Eto ankomo so Dr. na haban we so we so e fe na adwene o si adwene okay we obete 7 now the actually we ni say we no 7 but mo ampese munye ni wa mo ton mo ade no what you say we so wo kire ni free ana say o ye ndey mi say o kame
obi nam no ni ti nam dia obehu no obi wo wadwumem ho no no okutie wa obehu no woni obi hye adwo apetoto ton ade no no okutie wadwuma na obehu no woti ase aha wei ben fude ni mfamo ade bia omo yesi obabobon te hye kashiri e wei bia do beka ho now they are hanging te say wo ye wa konwa bi wo ho asa konwa no benyin nkwa na etrem okay nti otu kwan a na waka konwa na twere wo sei opa mo nko di 30 years no mra na ometna omefa konwa nto no ntna ase no onhwe yi se wa asem bi obeka ade bi e course wo adwuma mi oni ho no nwura e beka kire no die course aha you see I think say enwura no ena brofo ye study and won say there be when we friend CCTV camera when they say now I'm telling you because when you say bulletproof you are higher we ya ma wo body be bulletproof say yi alaba akura ya how do you boni tu what you say intino there was a time me catch me say me tell me bapen me say afi na men wo de nti abrofo no o mu di kan de bible ba na o be di samen yen because I'm say we say black say kasa ye hu abrofo na yi a na ye ton ya yi ni ade de ye wo nwira bi wo ho dotwi wo di nwira ni dware a wo mo de handcuff guwa ana chain bia ba to no e be woro yes and you say wa abrofo be hu ni no say business nso ye be ye no any nkonson na ye dey ena enam gi ye gu nkonson as slave trade as they won akọ nti ya man krofo we antwe won adwene mfisa na ye man hu a there's nowhere ye betima cheni won akọ what you say nti niam ni bebre ya hahaya tumi ewo mu no what you say ena abrofo no e dey ya technology o mo ye but o ba hahan mu a hahan wo ye den hahan we ena ba fudi di bonen so mo yes ogoro ho o asem yo beka o de betutu ani se si akose tumpem de akose nsu ase na eduase nti wo se wani afra wani no enfra wo da kata so ahan we what you say no we dem pa wa ho aha osuma na obeko what you say oso ngodi bo ni obeko o se papa obeko what you say wo pese uhu se nipa samasi na ha mu abrabom eni ade wa enye so bi de na beka se so fu bi se wo ma me be fo o ye keke da bi wo pese wan kasa uhu a ahan we ni pa che we de me de be kire pese nkofu hu se nyankopon abode tumi wom okay wo beti ahan we mako 7 fashion zoom bucket VM what you say 2 days time fi ase dware for 7 days on fa hwenka ho we di on fa hwenka ho posa now the dware we dware wi anwumire do u dware now the aworo ho na on pepa ho na wakoda for 7 nights okay u be dware awie bi anwumire we dware awie na fe wasa we ne dia aworo ho on pepa ho na awo ho na wakoda for 7 nights u be hu niama a bit church out to say CCTV camera now. Na we say all your meeting after see the oka in ya de na be won say wa totom tokura no eti meeting no bia ofa ho adwene nwira we ho ede ya net doctor Solomon obu abisa ana twetwen komo na wa kire haban mama meti akura me ho adwire me enti so wo fi a the number no and a good screen no so doctor number ne is 0244 67 49 27 0244 67 49 27 afa me check me wa hwefo me check ngade bi okay won say obi wo ho a onim wa hu say nipa sama sipa na edininya wa pompa bossa o ko ba bi o say nipa o edinyo say nipa o edinyo nipa edi wuntim no ni be ya no yedin ade mpacha pejene gene kokko no pam tumuto kro na chel say nipa di hye ho na kabom na fa ama tuntum yeden kekere fa kwa musie ba bia o masio bi wo fa hye so 5 days nipa no break no ana me de che because am for bre 5 days what my general hye for 5 days nipa no so yeden said dai wo to na benya no wow yeah wo to na benya no what you say o so yeden said dai wo to na benya no wa bre ni tumi na so na yi ma wose pomponi bi si ya se pomponi ni die
And no one some day all my GE. But way a not me 10 years so how they say I'm out for problems. So we all say, me couldn't be my Santino. In fact, me what I'm for beer or court. One prosecutor say about 95% they are in because of no say, you couldn't be my son. What you say? Opekesiye. Tia no me ade. What you say? And into him dear mono. And I say there be. Say that dia. En kind of wo abofra no asram kire no. No ye nganya. What you say? Ye wo ahaya ye de freshly. Ne de abobo akola no bo so wa kesiye to bom. Wa kesiye a on sign e make to abiu. Ena nsusanso boni bia nso ye dai. E maso. Sa ahaya na make ka bom na de freshly. Nti wo be ma swa e tia wanya problem awa nkasa no uko dware na wo hwa na wo yira ho se me ba kwa na takura we di 7 years ne be ma kura so che me de no ba che we duro ani we wunya hwe se nsonwin wo de kansu a na nsa wo de fefa ho na de twetwu ho kama wo ba se duro na di wo ho afa wo se we yi ne mo akoma na mo aba na je se efi ase de eje udanen na mesra mo amato bia otwima me kata asem we because every way no amanfo atra bia ma enye adwuma ma wom but ye wo bia onim de na obi a wode aduru adan ache no say ye mankrofo enti mo amato bia ekoyie ma mo na ebi 4 days 7 days manya mo target no but mo ne ya dance mo mfre ye ba hasa mo mfre so meto aduru no ebi aboa me what you say there was a year me call music station back na chicheni a also watch science for 13 years onye hwini and no tobi also within 7 days na di ya twia ba na ka giremu sa afi ne yire ka jense say na di efumu a eni je wo mu sa enti won so sraw o de wedre ni penis enlargement enu an say de onya ni nsowin o ti ase na o de afefa on say na meka no enti wo sa ha na fre no ma na egu ho no me nurse ni wa bontin wa na o be kasa na wa kire wo okwa be fa so azo so be ka bi uni ha kura ebia na wodi wo se uni kumase kumase ne yewo na uni kumase pacha wo se ni uska ye de be maka transport na e de abrel ba bia wo bia na ya kire se de wo be use no ena otwi ade ne ye kese tintin kama na emunsu ye mre wo na ntima mo adwuma ncha eno so e de atete be fie e bia wa ye aye kese kama na mo waje mo o ti ase wa hwe a wo ye kwa babo asom wa ma de ya ye kese and that is say a wo di na me ka se mi se wuyi owu e kanipa bom ifi wa ade e kanipa bom pa na sex what you say wuyi owu a e ka nipa bom a ade e kanipa bom na sex nti sex na nkasa san ya duro nti wo ye na wa ye ne ye na wo ginjiri oba na wo be ma no wo twa ho yare ma oba no so yare wo ye ne ye ma mo mpo mo tete e ma mo gina na ade kyen a wo tum say yes what you say wo pra na wodi wudin ye den etonwom epra what you na je say wo ye ne ye na je say anwumre no wo ye adwuma what you say enu nti no ya sa kofa powder ya to the long journey what you say nti no wa twina chenchina kese no na powder no nso no enu nso wo de bu adwuma ma de wo kwa akire what you say ma wo ti mu say yes afedi why dey wa bu adwuma doctor sex de wo ye say ho timiti fifiri bema kesi ya drui saying mpese mi hu ne bo 100 cities 100 cities but do kaya me ye promotion bi wa ha ka cho say covid nti ama sika ya dai eni ho what you say nti na promotion say o chena nipa 100 de be ka to bi no me dem ma 50 cities yes ma pem we dey chempe because last week we do the G7 yes what you say nti no nipa 100 first 100 people medical free and medical ba so so pebi no 50 cities menya 100 ni wi ampacha won ka ho bio okay what you say and wo pebi a wo fra me na sini no betwetwe nkomo what you say number ni number na 0244 67 49 27 0244 67 49 27 but sa na powder na so 100 cities but I don't so be 50 first 100 people wouldn't you tell me eba and name asema the person be flexible because ade a how adwene yes be a me chine nkoma me chino
Oti ase sister bi ka che o se dog me jade aso ade so afa na petere na ayo me de yedai oti ase ente dog wo se obema me kuna duro de na me tra ho enya sa meko oti o ga se me mbese obeko eje okuno Dr. Mayazi mabama me say COVID aba sika ni ho enti instead of 100 cedis no ebia 50 first 100 people are ebe tono sa na me de ma wom ha na me ti na makasa enti 100 ni nso twema bache wo nka ho obeton 100 is enti share ya fan say obi wa akiri na say ohia bia no ntimi mba waso ya mu betimi de kwan be na abefa so o say ni scanner or the transport be ka ho mu ntie ni ye mu amu say na andi no ayi ya de ma ayi aka eje 20 cedis aha ba depend be bia wo no enti me fa no say ya de 50 a all the 70 na be ba na che say 20 ni ye wo transport ya driver ni je na ya before no driver for no obi wo be ka say me de be kon ma koji obi so o say me je de preko but aya na e ha adwene nti say wo de be kan preko na ya de ama driver na driver na wakasa ba bia wo biara no ya de be brew but the channel so say me say first 100 people we be di kan frɛ no ene ya de ma 50 ya nya 100 ni wi a atwam nti anwumere kura na o say doctor me wa kire person send me sika wo send ya wo ka ho normal no wo send ba ya kire wo din na je say wo ka first 100 people no ho enti we ne enlargement na ma be ma na ekasententi no we so na be ma bo adwuma cha ye fe no long journey no o ti ase be ma de wo bo adwuma se wo ti 50 o ti ase na sonson na wo say yes wa bo adwuma o ti ase na wan kasa we ni je wo trim wo to won so na wada na ho edro ba ku so wa ha eno so ye ede adwuma we so ye obi a asoro ben ti pai no ana so kasa na na num wonka sent one no sent one no just say wa share obi office o start kasa pe no do me condition na ba che nka wo wanum o di mi ngan jira o give me am anu kesi ya na me be ka jira o but me ne meka a jira o but ni pa fer when the man ka o ti ase e na o share that case o award me na AC create too much no why no bie window obo a wanum yinka enka wo wanum o di mi nka ba che o ma won san ka bi we obayin memma o kakra bi keke na wo sinu se sia ye program na pon because e be ni me be ye fi utrim no what you no get thing what you say we say why free ayesa asra no what you say aha enti what's our problem no but wa kasa wonu wanka wan kasa bia na wonchi bon anom be wa wanum bon ana ohunim o kasa enka wom kuru pompo wo tim kuru wo tim pa chawo wo shen office pe na won atwa de dume condition say a chere do oboa wanum bon o tim nka pa Dr. Mayazi me ka chere wo ti ase pese mi ye wiye m hyehyɛ wo ti ase wo ko guy no o kisi ba ko pe on frɛ obi o what is sent o tim nka chere wo pa chawo me ka chere wo bo mo na pebi na ye na kuru ni ensi wutrim na sanko meeting afa be yin ba to akofie o ti ase mema ne bebre o ne oba hia the first thing ohwan ho tie wona wo kasa nyina na o tie o ti ase na condition so ya de bia egu ni pe ne masepa ohun bo eyi opie wona wo tira ne kema kasa pe wa hwe ya onko ba bia ba ka je o se wa nya call oko e business meeting bi oboa wa no mbon o ti ase aha if you are na aba wa motuem bi wa na motuem ye hye o ti ase na afi ya aba engine ho e pa chaw oba de mesrew ohun ye fe kura ha de menye kama eno ne kokura wo hie obi no tika papam na wo se hwe nanim dantan bi a obua wo je lo so kwa o ti ase eye kokoro no na afia ma no aso kama o ti ase akati insiso o ti ase because nanim nya ba wo de kama emema so de ho ne ye na ye ne kura na okay o ti amana zo ha enti sie ho o ti amana se ye wo ba go oba dem a na wotwe miensa na se no na o friend o de pu no o se o de pu ano se graduate a o friend o de pu na o de pu no o yi de pa ne gura wonti mintra ho ba chaw bo modern na frɛ ne ma waduro o ti ase oba nso ni atenka o ti ase o kunu to ade acha na ne yawo because o ni atenka ya de bia ha wadwene o ti ase watenka te se tete ceiling fine yi buru obi kwa go betwe ma anu so frɛ what for long journey what ti ase oba no so hia duro me se Mayazi ye waduro ho frɛ
Number no, for number no. Number is 0244 0244 67 49 27 0244 67 49 27. Emre ntino mesremo a yentimi for free for bia. Doctor number no ne dia to dwa no. Question bia wo pese ubisa doctor bia no. Bisa no na obeyi wa no. Sesi aye TV so de ne nurse ni no ewo obe ko frɛ na obefa but ye pon a question bia wo pese obisa doctor bia no obeyi wa no and doctor ne krakra bia ya me ka kire ahwefo no se eduro na wachinya na be se eduro ne ho abrama yazi heba center be ya so ye bo se eduro ewo ho gonorrhea ya wo de achinya nko me se bra within 9 days we be so ni nyina dengu syphilis na how problem be how ekuro atu why enko wo friend na fisikro wo sa be fu twitwa na moso what the buy e betia ma why dey why free say spiritual marriage it but you to mirika wa bompire enko da be bompire be fasting class that na spirit ne dey ene wo beda what na magana but what to mirika na ne wo si bi wa wasi wo mu kwa sole mo de mo se gu su bi anointing wo ye gu ne so tu onya insanom da na free asole de mo ba o brosare what you say na kura time ndi meche wa hwafo so ayi bi mpache wa wanyi na still wo da kete so gu su gu so na the problem abra spiritual ayi meche pe amango ehun na ne hono no nua onua sakakra fa akaka duro ne mekotum na sa 3 days within 9 days etwa obonefo no bedwane me dia chew what you say Dr. Solomon Obuabisa aye friend no mayaze ono de wasitem bi obeba program bi o che dure na wa che 4 me sheda na me kan dodo obeche o de ache free enti so wo fie na sa yare ni bi hawa me srewa fa doctor number no number ni 0244 67 49 27 0244 67 49 27 and a good screen and no for doctor question bia yare bia how bia say huhumu say hunamanu the opposite doctor ye mo bia friend no na onyema na face me kai say stardom no eye ochena ana ye no nti say owo ba bi ana say unua bi ofasi bi na sa adoma chede wo ne so a mane bra kumase ahonjo Atinga Junction Kumau TV premises say ya na ye no ano part 9 ni ya registration no by 11 ni ya start program ti misrewa wo ba bi ofia na wa mana baby ye ba be koi me chia mami yu ene ma fosti oye adwuma o Menshia Hospital me ma me preocupe no me busuafo nyina me chia obia me ba na namba ya Karen me chia opa menim se wo hwe me oni wa busuafo nyina me chia mo madam DOP ase Kobi Frank na uko MCR VTR Augustina and sister Rorita omone boy ema yetimi ban from him face me director Sam Dakus on a director AJFC Bernard chia obibia me am di dwumadi bro the friend Eugene Moses Aqua the one na friend Ochrozo 1 the only one in Ghana ubodini ya me chow 100 cedis into friend me aya bodini ye na so sanka 100 cedis no that's ene say Mr. Hot seat ya dey call Friday next week ya dey call Friday enye Thursday biom into no wa ho hwe hot seat Thursday bia no ye no Friday into Mr. Friday bia no anya time atnase ya nimpanifo a mo abe wo hunhumu e baba betnase no mo kire ye ya re ne hunhumu ne hunamani ade bia ha ye bia mo aboa ye ama ye ho atoye makramo that's Friday ye be say shia. Okay, Yamama Makwaba Ediaba program I have to this Stardom. A TV reality show. A Basso Live. A Kumawood TV. Audition. We are ba. Anasa we are Berima. We are Bofra. Ana opinion. A ultimate tonium. Ultimate to Asoronium. Ultimate to Yasinium. Ultimate to Numbia. Ultimate to Mia. Asana Oningsa. Actings winning me. Acrobatics. Wijina Mubiana. We are upcoming artists. We are underground rapper. Any. Akunya na ba mouse. Rana betre a chedi a nyankupon
edi acho bomodi ase wo de ho baba bedom stardom stardom second audition baso nyankopon ya adoma 19 February 19th no Friday baby a wo bia obehye Kumasi Ahojo Atinga Junction baby a Kumawu TV na hopepepe na yeye stardom audition 2 Ranaba pick your forms cool 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis pe fabajo stardom bam for number na that screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yɛmfa wo ka stardom no ho na wo so be superstar 0547